Itzilut Solzibil Behla jueves 16 de julio exaco helbi 5250 maco soco yolin tikubau. Matu chikpa hatio mishba mishtupatelu pak eko wabash. Behla chikpa 128 lak maco pactio coronavirus. 83 tukahil ho 8 tikul 8 tashe tushutalo 7 tekash kantule uman ostule kanasin kaka tule halacho etel motul hujuntule akil kakalchen konkal tsan tzantun isamal progreso telchak puerto tisimin tsukakap yete Valladolid sokuchukik 6954 maco tsayaktio le kohanelo 80 juntulule tashe tushilo ichile solzibak tsak ohelbi behla kim 30 maco 18 shibo yetel 12 kolelo ukinilobe ichil 41 tak 87 haptio liyash kohani chikpatiobo tiyan talamil tu presión diabetes hachpoloktako talamil tu rantu riñón asma kohanil tu pulmono cáncer yete yane achkusuzik chamal tika hakabalokach ho 18 untulul Valladolid katul tisimin katul untule tashe tushil hujuntule kanasin unukma homun kunkunul teko uma yete tishkogop ukahalokachi sokuchukik 737 maco 15 tumele coronavirus ichile 6954 maco sokushokol saitio le kohanilo 539 hets el yaniko matubuktio le kohanilo yetel tushakaltalo mantas tumenet sakiahilo umulaito olalo 428 uyalabe kalano hospital umpuli ukinilo le maco sokutsayatio le kohanilo tiyan ichil humpel winal tak 98 haptio le mektan kahilo tulumil Yucatán tush hashya makian kohano le tieheloba ho 3859 Valladolid 414 Canasin 267 Uman 266 Tikul 224 Progreso 133 Tekash 116 Tisimin 105 Junukma 97 Temozón 68 Motul 62 Izamal 58 Mashkanu 54 Acanque 53 Chemash 45 Tishkokop 39 Bukzots 36, Muna 36, Yetebe Champetoy 35. Ichilukahil ho, Leturachtuyan, Makia Kohanobe, Tetun Tubakapacho no Keukil ho 207 Juntulul, Ulaktush, Ciudad Cauquel 181, Juan Pablo II 161, Francisco de Montejo 107, Las Américas 102, Vergel 1 91, Fraccionamiento Los Héroes 80, Pensiones 65, Colonia Emiliano Zapata Sur 63, Chuburná 60, Polígono 108-57, Mulsay 56, Fidel Velázquez 48, Tixcacal Opichen 47, San José Tecó 41, Yucalpetén 40, Los Pinos 33, Xoclán 28, 5 colonias 27, Colonia Bojorques 27, Santa Rosa 26, Gran Santa Fe 25, Yetel Chuminópolis 21 Tulul. Lejeloba, Lechetunuyesa Gile Semáforo Yucatán, Bejla jueves 19 de julio. Le Kamautzan, Telutzaba le Kohano, Hachtalamianikobo, le Yantio le COVID, Yete le Minantiobo, Sokuchupul 55.7%, Yete Tubinuyaptal. Le Kamautzan, Teluyanta Tulakal Kohano, Yantio COVID, Yete le Minantiobo, Sokuchupul 43.4%, Tubinuyemel. Le Tungu Binuyemel, le Tie Uyoxamak Hospitalo, le Tietun Kuyesko, Tumen Soku Hek Aptal, le Kuchil Muchtambal, Tushane Hek Atane Hospital, siglo XXI, Bechan le Hospital Yang Ulagupe, Tukahil Valladolid, Soku Kahalumeya, Leola Tunshan, Tubin Tunshan Uyemel Uyilal Uyoxamak Hospital. Vale, le Tiep Iskingel Wale Semana, Wakaketek, Yete Lulagup Esmano, Tubinuyapta, Yete Chakyanil, Uyoxamak Tunshan Hospital. Ubin, Upaka le coronavirus, Tubinuyeme, Chak Ankan Ubonil Kutzabal. Leuchikpa le Kohanil Timako Bo, Tubinuyapta, Sokuchuki 47% Tilemako Kutukulta Yantiobe, Uchikpahal. Le hubiese hilo le semáforo Hela, Kutzak Ohel Bile, Chak Ankayanil. Ukatuyale, Laye Timik Patal, Ichil Yash Hatzil, Ola 1, Uhekapta Kuchilo Meya. Le Piskinhela, Hestun, Tume Nux Besahilo, Utiatune, Mautakpa Hamak Tuyet Dignaluyet Makil, Wamak Abeti, Maubeta Fiesta o Muchtambarilo, Beyo, Maubinupak Ale Kohanilo. Le Nuk Besahiloba, Le Tieheloba, Umola Iltun, Hetseknakil, Secretaría de Seguridad Pública, Tanubeti Kupenos Pexil y Tulaka Tulumil Yucatán, Beyo, las 10:30 acá, Taklas 5 Hatskabe, Matupasto Lujok Olmaco, Ichilekajo Yang, Halka Nabilobo, las 9 acá, Taklas 5 Hatskab, Matupasto Hoko Mishmak, Chen Upasta Lumano Be, Le Tietun Rankis Buzo, Telubisa Mako Kohan, Telubin, Policía, Telubisa Mak Tunran, Tuignal Sakia, Chen Telubin Mak Mansak, Yete Telubisa Ramako Kumeyati Nahilo, Toholalo Hospitalo. Le Kuchilo, Male Hachkana, Kabetu Meyahobe, Kabetu Kalalo, Taklas 6 to Chinil King, Bejan Sábado, Yete Domingo Matuno Meya. Le Kuchilo Kubin Hanalmako Restaurante Bo, lunes tak viernes Yenukala, las 10 acap. Sábado Yete el Domingo Be, Chen Tushan Yenupasta Luconolo, Wakubisco Le Bash, Kukata Tiobo Tuyotoch Lemako. Utiaton
ulak kuchilo meyaho uyumilo be leche nugunu hetso bash sutukil kam meyahnak lemako bo beyo kapata ku hok olo kalikilmak alak behobi uyoshpel kukala tulakal kuchilo tushian chemilo pha uhetsele leyano kacho kanaksako yo kabil beyo matu pahtal ubing mishuntu ichka nabili mash upahtalu betko kashiko ichka nabile chenle chukayobo kukasa titulaka mak yan halka nabilo yetulatu ushobe lekan hoko kobe kabetun tsaiko le pischio ulagu pele soku hetsel uyantel ichitulako lumil Yucatán le kukabatik ley seca matu pahtalu kono mishbal mishturstelu kaltal mako le lunes kutala yang shakaltik basho kuyesik le tietulak ino kutalo motu kultal wamatun hetsbi ula bash kabet kumbetbil wanuk besahil. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña.